Dozvolite da vas pozdravim u ime Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore i svoje ime. Danas obilježavamo dan neprikosnovenoj vladarici prirode, njenom veličanstvu pčeli. Za mnoge pčela je savršeno biće, insekt koji nosi u sebi tajne praistorije duge više desetina miliona godina. Savršenstvo pčele se ogleda u mnogim osobinama, životu u zajednici i podjela posla u njoj, razmnožavanje, izdržljivost, prilagođavanje. Pčela je simbol života, trajanja, pčela je simbol planete, jer nastanuje gotovo svaku stopu zemlje i čini planetu prekrasnim mjestom za život. Pčela nas uči kako da radimo, stvaramo, pčela nas uči kako da živimo. Priroda, kao jedan savršen sistem, povjerila je pčeli jednu od glavnih uloga na planeti, ulogu polinatora. Svi znamo šta to znači i koliko je ovaj fenomen važan. Pored svega zapitajmo se da li čovjek zaista vodi toliko računa o pčeli. Da li čovjek neobavezno pripisuje pčeli ulogu oprašivača, nametnuši joj pri tome teško breme izazova, pesticidi, genetski modifikovana sjemena, vještačka đubriva, zagađenje, klimatske promjene. Sve ovo je veliki izazov za čim čovječanstvo mora da se suoči. Očekujem da politike snažnije podrže inicijative o zaštiti pčela, a svi mi pojedinačno da damo doprinos tome. Koristim priliku da se zahvalim upornosti kolega iz Pčelebarske zvezde Slovenije da ustanovi ovaj datum i sa njim pokrenu mnoga otvorena pitanja o zaštiti pčela. Također se radujem što je naš savez zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede bio od samog početka uz ovu ideju. Na kraju hvala svima što ste odvojili vrijeme i vašim pristupom podržali brigu o zaštiti čuvara prirode pčeli. Srećno!